Matagumpay ang pesinayan ng kapulong banwa ng Kanlahi Festival Street Dance Competition nyening Martes, March 3, 2026, King Maria Cristina Park, Tarlac City bilang parte ng paruminggong selebrasyon ng Kanlahi Festival King Tarlac Province. Miyayaliwang contingents, iba at kareng miyayaliwang balen king lalawigan ing migpapakit gilas king Makuleng at masiglang street dance showdown abibida ing dynamic choreography. Reng Makuleng costume. Energetic performances amemyebye king dalan. Ing street dancing competition netong niya karempe kaan tabayan na highlight ning festival katukining opening activities kalupa na ning fan run at trade fair ame gumpisa inyang March 2. Kapag nasaning Kanlahi Festival o Kanlungan ng Lahi na i-celebrate siya yung pamisasan netong kultura at kasalesayan dareng memalen ning Tarlac kapamilatan ning miyayaliwang socio-cultural events king Mabiluga probinsya. Balabalaos na laman reng tutuki pang aktibidad ng festival hanggang March 8 kabilang yung float parade, Zumba Fest, Job Fair at Pyro Musical Show bilang pamanari king selebrasyon. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.